Hello DVC azau tu nan di lak lunglom te in nan kut kanin tlaihnak Tualchung Thawngpang karak chimlai Miamaram ral kap ni Miamaram Uknak alak mi du launak langtar nak chu Hakha nali chunglam zo in langtar ase chulam zo nak a khwamin halong salo in Cozah Zung ki riantuantu hale ngandam nak le riantuantu ha tampian ital February nil khat aninga nak du launak langtar nak chu lamzo city lo in male in cheu a wanlang asen mi thlai in du launak an langtar dor angai mi pau ni chunnu hlei ni in dor an khar cheu I an dor hmai a wanlang sen in an thlai cheu February nil khat jingle swimelam pariat a Hakha mino cheukhat ni Ramkulh Cozah Zung hmai a dear in Cozah riantuantu chung in Zung akai ri min ha chu Zung nan kai ri kaulai mo bihalnak chatar iken in forhfialnak le somnak antua Cozah Zung kip riantuantu ha chu Zung kai lo in Civil Disobedience Movement CDMA an Italy CDMA atel ri lo mi Cozah riantuantu ha chu CDMA atel chia mi Cozah riantuantu ha ni CDMA nan ital velai lo mo ti mi chatar iken somnak antua he ase Hakha ral kap uknak du launak langtar nak chu aninga nak asichang I pezul in du launak langtar tim asitia thong kan thai Ramkulh Uknak le Zung Htwe-Oh Zung riantuantu ha chu an pule ne Zung kai thanding in an auhnak in Zung kai an itim ti lo Ramkulh Uknak le Zung Htwe-Oh Zung riantuantu ha chu February ni ra a du launak an langtar cha a an pule ni an auhnak I Zung kai thanding in an fialna in Zung kai an itim ti lo tia thong kan thai hi kong happy tlai in Ramkulh Uknak le Zung Htwe-Oh Zung riantuantu CDM atal mi lak a upa pakhat ne atu bantuk in CDM le lamzo nak a kan ital hi ma le lung thau cheu in atal mi kan si ahoni an kan som ti mi a lo kan pule ni an kan au leo zong a kalding asalo na in minung pakhat nu pakhat in an kan au lai I tlar khon nak na swal lai ti phan a kan zapi in kan kal I zemhat tlar khon na a lo Zung riantuantu nan sina in minung nan seve cha a nan lungtlin lo nak a kaulai nan lungtlin lo nak kha nan langtar chang I thaijing in chun Zung rakai chang u an kan ti tia achim Zung lei ni out le Zung kai tar thanding in an tim min ha chu CDM atal mi Cozah riantuantu ha ni ton birwa nak an ngai nu in Zung kai ti lo I adi dong tiang pe zul ding in tim lam nak an ngai hi kong a achung lei upa ni kan naw len ha zong kan hek bak na lo kai adu mi nan uma chun kai kau kan ti kaun ha na in a homat kai a tim mi an ti lo hi kan ma cha long a kan tua mi asalo ngai lai kan te chim fa par chan cha a ruwa bu in kan itel tum mi asitia achim atu tan Ramkulh Hakha Pengkomh le Hakha Peng Uknak le Zung riantuantu ha CDMA atel chang mi hi minung za le kul li an si hin hu zong a tel tum adu mi an ri tia thong kan thai hi CDMA atel ri lo mi kan hoile tampi zong ni zaimhat chin phan nak lo te in itel cheu kaun hau se nan ma le lungkhle bau ning in itel tum kho asikau thut nak le aidin ding kong chu Hakha mino ni tuan bau an kan la kau lai tia Uknak le Zung riantuantu pakhat ni DVC a achim Hakha a Cozah Zung riantuan min ha CDM a talding in mino ni Zung hmai in forhfialnak antua Ramkulh kholopi Hakha a Cozah Zung riantuantu ha Zung akai ri min ha chu Hakha mino ni CDM a ital veding in Cozah Zung kip hmai a February na hlei khat jing lei a somnak antua ha hi somnak antua min ha chu Cozah Zung riantuan min ha Zung an kai hlan in Zung hmai a an dir I Zung na kai ri kaulai mo CDM a naital velai lo mo tibantuk chatar ikan in somnak le forhfialnak antua hi somnak chu swimelam pariat in swimelam parhal cheu tiang Zung hmai a dir in antua hi asi hi antua min ha chu Hakha Zung kip font Zung hmai Peng Zung hmai Ramkulh Cozah Zung hmai le Htwe-Oh Zung hmai a dir in somnak antua tia thong kan thai Ramkulh Chief Minister ngi putal in manung pathum an tlaihnak Ramkulh Chief Minister ngi putal in manung pathum chu February na ra zana an tlaihnak
hi an tlaihmin ha chu Chief Minister U Ngipu NLD Htwe-Oh U Yekhongneu Kung Peng Commission Chairman U Min San ha chu ral kaple pelek ibom in an tlaihna hi an tlaihmin ha chu Chief Minister U Ngipu NLD Htwe-Oh U Yekhongneu Kung Peng Commission Chairman U Min San ha chu ral kaple pelik ibom in an tlaihna Rakhain Ramkulh Chief Minister U Ngipu chu Zaan suimalam parha ronga an tlai hi asi U Yekhongneu le U Min San chu jinglei suimalam pakhat luka an tlaihna hi asi an tlaihmin ha manung pathum chu khamaya no zanga somruk panhi ral kap phu umnaka an chian ha zeirwanga da an tlaihna ti mi thawngfiang thaikho asri lo Rakhain Ramkulh Chief Minister U Ngipu chu ral kap ni uknak ana an lak ni February ni khat a an rak tlaibal ni arau nu a an thla than mi asi atu avoi ni nak an tlai asi tia RFA ni atial Ramkulh Htwe-Oh Zung riantuantu hani chathan an chua Ramkulh Htwe-Oh Zung riantuantu hani February thani sha a rakap uknak du lo nak chathan an chua hi chathan chung a abipi in rakap ni sham in mi pi thimmi chawza sin a uknak ana achu mi hi fak ngai in kan daukal kan ni chu mi pi dir nak le mi pi lungtlin nak munlong a riantuan kan du mi pi o an chu Htwe-Oh an mi pi du nak chu Htwe-Oh du nak ti mi Htwe-Oh tlang tar bantuk in mi pi ni thimmi chawza tanglong in rian kan tuan lai rakap uknak tang a rian kan tuan khawlau tia chathan an chua hi chathan chua long selo in Htwe-Oh Zung riantuantu ha chu zungkai ti lo in CDM Cozah nak a an ital tia thong kan thai Ramkulh chung Pengkomh le Peng Commission Zung riantuantu upa cheukhat an tlaihna Ramkulh chung Pengkomh le Peng Commission Zung riantuantu upa cheukhat ha chu February thani Zaan simalam pakhat le mini somli ronga an tlaihna tia thong kan thai hi an tlaihmin ha chu Hakha Peng thimna Commission lutlai pu roni thlakeulian officer asimi salai thongpi thantlang Peng Commission lutlai pu thlamang officer asimi salai khin angling sang le falam Commission Zung in pu santhang Minda Peng Commission Zung lutlai pu kiom Kampala Peng Commission lutlai pu mya mong secretary pu kilon ha an si Myanmar Ramchung Pengkip a Commission Zung riantuantu upa Cozah Zung tlaikhi an tong tia thong kan thai Matupi me thazung riantuantu hani rakap uknak kan du lau ti mi chatar ikan in du lau nak an langtar Ramkulh matupi Peng me thazung riantuantu ha chu rakap uknak kan du lau ti mi chatar ikan in February thani sha a matupi khochung a du lau nak an langtar tia thong kan thai hi du lau nak langtar long selo in CDM Cozah nak a telding in timlam nak zong an ngai February thani lai khat thok in zungkai ti loading in timlam nak an ngai chang hi du lau nak alang termin hale CDM Cozah nak a atalmi me thazung riantuantu ha chu minung lai ngatluk an silai tia thong kan thai Ramkulh Chief Minister pu salai len loi an tlai than Ramkulh Chief Minister pu salai len loi chu Hakha a February thani Zaan in pelak ni an tlai than tia thong kan thai Ramkulh Chief Minister pu salai len loi chu rakap ni uknak an lak ni February ni khat in an rak tlaibel chang an thla than chang mi asi hi an thla than hu in February thani Zaan a an tlai than hi asi tia thong kan thai Senta NLD Party Zung rakap ni an bau an lunho mi kong a palak zung ni an tore pyak dun halau Rangkun Ramchem baham Peng a Senta NLD Party Zung chu rakap ni an bau an lunho mi kong he pe tlai in NLD Party Zung ni February thani sha a palak sing report an to na in palak zung ni tore pyak na zai man umlo Senta NLD Party chungtal pakhat asimi U-G2 ni Party dirmun in baham Peng a report na kan to kauna in Palaksin in tore pyak nak zaim han a umlaw hai a Senta NLD Zung a rat in cheukhat nak to masa a her akan ti tia achim
February ni kwa Zaan Sumilan Prashashong a Baham Peng Center NLD Party Zung le Tamoi Peng Center NLD Party Zung chu rakap ni ambau I an lut ho leo a Zungchung chami cha computer hard disk phaisam hannak cha oktal in bank cha okle check cha okpo jong an lak chi tia kan thai Hiban tuk to sarnak chu swaphun an to mi asi hi kong a atal min hani domvo an lak ding asi Hiban tuk to sarnak chu fak ngai in kan daukal tia Center NLD Party ni athan tia DVB ni atial Ramleng Thawngpang krak chimlai America President Joe Biden ni Myanmaram Uknak ral kap ni alak mi chung a dantat nak to sham kan thok chang lai tia achim Myanmaram Uknak lak ding le no ngai tun ha tlai ding in nol ape tu ral kap lutlai pol dantat ding in America President Joe Biden ni White House in February khani lai khat a thong that nak to chang President Joe Biden ni zo phong lam tluan a kir than chang u do ong san su chi le u min tal in tlai mi vialten ha chu tha than zok zok ha ulo uknak nan lakmi pe than zok zok ha u kum thong ni lo kum kul November ni ret a to mi mail result chaw hang u America chawza sin a Myanmaram chawza tangka 1 billion hi ral kap ni man kho lo ding in kan to lai uknak ala tu ral kap le an chungkhar chule nak vial te kan phi lai I dan kan tat ha lai tu jar chung a dan tat nak dot khat na kan thok chang lai tia White House in achim ral kap ni uknak alak mi chung a ramlian tampi ni du lo nak cha than tampi an chwa I UN zong ni uknak alak mi pek than ding in cha than an rak chwa ve chang tia BBC ne atial Japan hlodo palain hani Myanmaram uknak ala tu ral kap lutlai pol dan tat ding in hlodo a betung an chwa pi Japan hlodo ni America chawza le European Union EU ibom in Myanmaram uknak ala tu ral kap lutlai na chung a dan tat nak to u tia nol nak an tua Japan chawza atlai lewmi Liberal Democratic Party le zomchu tu Party Constitutional Democratic Party hlodo palain hani Myanmaram uknak chu rammi ni thimmi sin a pek thanding in nol nak kan to lai achol han lo a chun America chawza le EU he ibom in Myanmaram chung a chole nak lai bom nak kan to mi velte kan than lai tia an chim ral kap ni Myanmaram uknak an lak mi chu Myanmaram zook phung kar han nak an hur suan thlai a rammi ro chan nak a tho asi ti in Japan hlodo ni amo chiat chun ral kap ni tlai mi do ong san su chi le President U min tal in adang tlai mi viate tha zok zok ding zong Japan hlodo ni nol nak atwa TRFA ni atial DVC azau tu angai tu na zate chunga lunglom na tampi kan nei February ni lain hi a kan tong thantin halai